Hallelujah. Praise the Lord. Proverbs chapter 29 verse 22 obahakena sejak tongo. Jebrok joli mungno logi khlaina nairok. Joli mungno logi ton nairok. Borok ke walai mungose baklai thango hniso. Tei kaisang ke atolawon sejak tongo. Jebrok hot temper. Hake joli mungni slai tebo saka. A hot temper no logi ton nairok ke sumsok klayo hniso. Obo hakeno Romans chapter 10 verse 9 10 ko sejak tongo. Bukha baike Jishuno poito klaike kaituni mokolok khamungo hniso. O Jishuno no poito klaimani yaglo Jishu nangani subrai hine goshike muthang jago hniso. Hakin nangta bobono nini klainana muchung. Joli mongo tongida walai mongo baklanya muchung. Hayakeba hot temper ngida sumsok klaina musung. Hayakeba Jishu Kristo no bukhabai poito klai subrai hine goshiwida muthang jak mongo tongna muchung. Choice is yours. Kaito sono belaika hamsago. Bo kibiya yakaria. Muchungya sing walai tongthang. Bo kisapano musung jagya sing walai tongthang. Sing sumsok klaithang. Sing hamyao klai tongthang. Musung jagya bo. Abuni bagine Jishu Kristo no rohoro sangsaro. Aje kabang mas sumsok tongmarok no. Binim busalani shakaw rozoraka. Athimung no binim buslani shakaw raka. Akabang mal lasimung. Hamya bigra no bini shakaw raka. Hake chini ngai bebag rozoi na baikya. Tawok belai kena samung paijago sesang basaja. Abuni bagai poito klaina simisi bukhabai. Bukuk bai subrai hene goshina simisi. Hakeno ase angka. Hallelujah. Praise the Lord. Abun bagino joli mungo tongoi walai mungo ta baklai di. Hot temper ngai saya samong klai sumsok kot taklai di. Abun nini bagilia tabak abani bagilia. Walai mung joli mung. A hot temper a sumsok a hamya nini bagilia ani bagilia already Jishu Kristo ruzui paikya. Tau bakhabai ke poito klaina simisi ani Jishu bebak samong klai klangka ani klai thai tongmani ang manjak thai tongmani bebak borozu paikya abun bagai tabuk ang bakhabai poito klayo ani Jishu bebak ani ngi klaikya jabon bagang goshu Jishu nangani subrai. That's enough. Hallelujah. Praise the Lord. Kasrang di khatong tokri jini kaitur suno belaika hamsagu bosong kibinai yakanai abohaya bosong kibiya yakaria abuni bagai jasik sing sayo klaijak phano bo tabuk bo hamjagu tabuk bo kabagi nanan bagai ready. Yes. Tabuk bo ready. Nangse kabag jakna bagai ready da. Nangse bini nukhungo phaina bagai ready da. Nangse poito klaina bagai ready da. Nangse boromani lama Jishu Kristo himnani bagai ready da. Hallelujah. Praise the Lord. Bosong hamjagu. Ambagai abini nukong hapai na bagai belai klaisa bono bakhabai poito klaina nangai. Bukuk bai subrai hini goshina nangai. That's enough. Hallelujah. Nadi joli mungka walai mungo khiklayo. Hot temper sumso khlairo sama hamya khlairo. But Jishu no poito klai mani bakhabai subrai hini goshiman ke molbrumni langma seru mathangjak mungse alai dase. Hallelujah. Bobunin bagai important ko. Tabuk choice nang klai di. Amen.